Okay. So I want you to spell the word river. River. Yeah. R I V E R. Okay. Now put a D in front of the river. Die river. Die river. Nee, wie spel so? Okay. Hè? Okay. Nee, Okay. So spell river. nee, wat 'n river. Ag, die river was reg. No, Hoe kan ze eers 'n D dan die R? river was recht. Nou zeg maar, zet Nee, een wat D, dan? Nee, zet een D in front of river. nee, wat so? As net 'n river en klaar. Nog als die river. Die. Wie Okay. so Ik die ga nu, die? hè? Ik ga nu die video stoppen, hè?